aba insiders bayo nkuko mu kanya gatoya bimaze gutangazwa ni ba Sidike muri Kiyovu ifite impungi ifite ubwoba Real Madrid bwa Vinicius Junior. Vini ushyireho iriya na guha iriya ya mbere. Vinicius Junior arasoza amasezerano ye muri sama ya 2027 bivuze ngo yinjiye mu mezi 12 ya nyuma. Yego. Vinicius Junior ibiganiro byo kongera amasezerano byari byaratangiye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize ariko bigeze mu kwezi kwa 11 birahagarara. Kuva icyo gihe ntabwo barongera kubizura niba uko navuga. Urumva? Rero equipe ya Real Madrid ikavuga ngo ntabwo turi buze kwemera yuko dutangira sezo ataremera kongera amasezerano. Tubanze tumenye position y'embere na mbere. Nibitaba ibyo umugurisha. Real Madrid iratekereza ko ishobora kuba yabona umuguzi amakipe yo muri Premier League ko ashobora kuba yamugura bakumvikana akaba yagenda mbere yuko azagendera ashobora kuba yagendera ubuntu aho kugendera ubuntu muri 2027. Ikibazo kikaba giteye uko nguko. Urabizi ko Vinicius Junior yasabye amafaranga menshi. Real Madrid na bya bibazo byose byari byaje byari byo gushwana na Baronzo bisa nkaho ibiganiro babishyize ku ruhande ariko kujya ku ruhande kw'ibiganiro bigatuma equipe ya Real Madrid igira impungenge cyane kuri uyu mukino. Ariyo mpamvu bavugaga tugura undi mukino w'imbere nimero 9 ushobora kuba yajyamo hariya ariho bavugaga bahuriya na Rivalez. Vinicius Junior natunanira igikombe cy'isi kikarangira yaranze kongera amasezerano tuzamutange mu mezi ya nyuma mu minsi ya nyuma na cyane ko bizera ko amakipe yo mu Bwongereza yamugura. Ikipe zo mu Bwongereza ziri mu mwanya mwiza wo kumugura. Izo za Liverpool, izo za Arsenal, izo za Chelsea zose ziri mu buryo bwiza bwo kuba za City. Basari ikipe itamugura na Spurs nayo yamwigerekaho. Ndavuga mu bushobozi bw'amafaranga we ntiyayemera ariko ku isoko afite rero financier cyane bakavuga ko rwose destination ye yakurikiraho ari amakipe yo mu Bwongereza. Amakipe yamugura mbona nayo mu Bwongereza akaza n'ikindi kibazo yuko Vinicius Junior wakunda Real Madrid cyane. Yego. Uwe ngo yari yanavuze ngo niyo batanyongerera amasezerano umwaka utaha nzakina muri Real Madrid. Ariko bakavuga ko Real Madrid idashaka kumwemerera gukina iyi sezo atongereye. Hari ikintu gihari. Impamvu yatumye Real Madrid igenda gake mu kongera amasezerano Vinicius Junior harimo ibintu bibiri. Icyambere ni imyitwarire ya Vini nyuma yo kubura Ballon d'Or. Imyitwarire yatumye mu kibuga umusaruro we ugabanuka. Imyitwarire ye yatumye image ye mu bafana mu banyamupira muri Espagne n'ahandi hose ku isi imugaragaza nk'umuntu bigoye kumanaginga. Icya kabiri kudropinga form byose ibintu byo kuza gutindaho kuko nta mukinnyi wese bitabaho. Ariko ikindi kintu kiremereye nibyo yaka nibyo asaba Real Madrid. Iwe avuga ko umushahara we ukwiye gukubwa ukenda kwegera uwa Kylian Mbappe cyangwa se bakananganya. Real Madrid ikavuga ngo no, projet ya Kylian Mbappe tuyiteguye igihe kinini kandi niwe muntu dushingiyeho twakiyeho projet yindi y'imyaka iri imbere ya equipe ya Real Madrid. Bakavuga bati nubwo utabonye Ballon d'Or ariko ntabwo uzaba hangaha ari we mukinnyi uhembwa amafaranga yegera okay waba muri batatu beza bahembwa amafaranga meza muri equipe ariko ntabwo uzanganye na Mbappe. Icyo kintu rero kiri mu byagiye bitinza ari nabyo Real Madrid navuga ngo ariko reka tunareba hari wenda yuko ni muri icyo gikombe cy'isi mare uri buze kuba ufite nayo yagiye ikindi kintu iza kugiraho ijambo muri contract extension yawe. Ibyo bintu rero iyo bishyize hamwe nibyo bitumye bigeze muri izi tariki umukinnyi bita Vinicius Junior atarongera amasezerano. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo nyuma y'ibyo ngibyo upfumuye mu gikuta hari ibindi wabona.
ekipe ya Real Madrid irabizi neza ko uramutse utakaje Vinicius Junior ku isoko nta wundi wo kumusimbura, ntawe yabona, ntawe uhari. Icya kabiri, yego nibyo muri proje ya Real Madrid bombi n'abakinnyi abatoza bahaciye batabonye igisubizo cyo kubashyira mu kibuga icyarimwe kugira ngo buri muntu atanga umusaruro ikipe ari mutegerejeho, kuko twagiye tubona buri umwe ku giti cye ari we waridinze ekipe mu mikino runaka, tubona presence yabo. Ikibazo kigasigara kivuga ngo ese koko niwe mutoza uzabasha kubakinisha bombi bakabashyira mu kibuga bagakina? Jose Mourinho twese tubabizi ko ni ikizamini gikomeye afite. Sasa rero niba umukinnyi akwereka yuko akunda ekipe, kuko we Vinicius Junior igihe cyose aratangaza akavuga ngo nge nifuza ko kariyeri yanjye mu bitabo bizandikwa, umupira wanjye ibyanjye byose n'umutima wanjye nabihari Real Madrid, na Real nayo ikabona ikimukeneyeho. Hari ibintu rero bibi Arsenal ebyiri zishoboka. Ese koko Vinicius Junior mu rukundo akunda Real Madrid, muri Kylian Mbappe uri hariya ari we chef d'orchestre wa equipe, Vinicius Junior yakwemera kumanuraho ibirenge bye akemera yuko proje yubakiye ku muntu bita Kylian Mbappe mu buryo bw'amafaranga no mu kibuga? Icya kabiri, ubwo ibyo aramutse abyemeye bisobanuye ngo ibyo equipe mu proposa yabyemera 100%. Yego. Icya kabiri, ese aramutse byanze gusohoka muri Real Madrid, indi kipe yindi yabasha kumusapotinga ikamutunga ikamuhanga ibyo yifuza iri hanze y'urukundo rwa Real Madrid ku mugabane burayi yaba ari iyihe? Nge n'ibyo bibazo byombi bibiri mfite. City yamuhemba na cyane ko iyaha Haaland. Manchester United yamuhemba ariko bisa nkaho bahinduye umurongo, ntabwo bakirimo barajya ku mazina manini. Tanko zino kipe zo muri Premier League zamuhemba na cyane ni n'umukinnyi mutereka, aracyari muto, ni 6 kujyamo. Ahubwo ikibazo nje ntekereza ko bizashingira cyane kuri Vinicius Junior we ubwe ukazabyumva n'uzacisha make, kuko buriya kwinjiza Kylian Mbappe ku buntu byanze bikunze hari icyo Real Madrid yavuganye na Kylian Mbappe mu bijyanye no kuyobora iyo projet bavuga. Yego. Uburyo bw'ikibuga, amafaranga, byose bikazashingira nanone ku buryo bwa Jose Mourinho azaganiriza Vinicius Junior akaramwereka inshingano nuko azamukoresha. Yego. Aho ndi kumwe nawe rwose. Na cyane ko bigaragaye ko no muri za Paris Saint-Germain umukinnyi ashobora gutwarayo za Ballon d'Or. Siko bimeze? Yego. Bivuze ngo success yo mu kibuga Vinicius Junior ashobora kuyibonana n'amafaranga aho yajya hose. Hizo za Paris Saint-Germain bavuga. True that. Ariko mbona Vinicius njazongera. Mbona azongera rwose. Bitanagwanye n'amafaranga nayo afite, hashobora kugira ibyakwiyongeraho ariko ntago bizagira kuri rwa rwego we yabyifuzagamo na kampuye. Icyo cyo ntikizashoboka. Nashyire hasi bara. Erega Perez igihe cyose agifite ubuyobozi bwo kuyobora Real Madrid, azi kujongera n'aba bakinnyi banini, ama image, big fishes, azi icyo zimininga kuri club, kuri equipe ya Real Madrid. Kandi ikindi buriya Vinicius, buriya hari ikintu kinini Real Madrid ivuze. Buriya akenshi hari igihe uva mu ikipe uvuga ngo nkeneye amafaranga, nta kipe yo ku mugabane burayi ibyo Vinicius yakwifuza Real Madrid yabimuha, ariwe main man. Ariko so far siko bikimeze. Anterime ya projet ya success mu kibuga, imyaka 2 yashize Real Madrid nta gikombe itwara, ariko Real Madrid yubakitse muri projet nshyashya yo gushaka Champions League 16, aho turahazi ikibisobanuye. Havuga ni rero birasaba ko yego kuri Vinicius nawe hari ibyo yabanje kugaragaza.
iyo akenshi izi transfer zidahita zibera icyo gihe ubona ekipe zasinye ubona entourage y'umukinnyi izi transfer iyi ni negociation ishobora gufata imyaka 2 abantu bakiri kuvuga ngo ariko mu masezerano mashya iki ngiki kigomba kuba kirimo, iki ngiki kizongerwa, iki ntabwo tukigikeneye, dushaka ko ibi ngibi bigenda gutya. Havuga nti bombi barakenanye pe. Njye mbona Real ikeneye Vinicius ariko na Vini aracyakeneye Real Madrid kuko ahandi hose yaje muri izi club zindi nini izo za Man City twavugaga, ikipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza na Bayern Munich ko nizo mana zifite ubushobozi bwo kuba zamutunga mu buryo bw'amafaranga ariko no mu buryo bwa projet, ariko izo zose tuvuga ziri munsi ya Real Madrid. All in all Real Madrid niyo climax niyo apogee y'umukinnyi yakwifuza gukina ku rwego rwa club